Estamos una gabi menyo umasira. Ini lah ini ada apa deh? Boa tarde, telespectadores da Estação Telefone. Agora durante o morposo e a área comunhão, o de Hareba, udah nebima, kondisi comunhão, e a comunidade balão, minha uma kata udah bol, comunidade balão harus saya beliau di Amos Balai Toko, kita buat selari redang, yang parte comunhão, Delta 3. Emang karakter sini lama. Comunidade barat kita gora redang kami ke beliau, di hari Balai Toko sira nebe beskia uma yang seramos começar na conta aqui. Kita tunggu deh. Parte de Delta 3 Estrada Larang itu lah boleh hadir taman aku nu udah beng nebe makas teles lokal kita nih somos uma família na comunidade sira nebe makas que a área sira ni halo favor boleh cuidar itu buat sira ni on tambah udang nebe makuhin lorong acontece ia dilarang na kono tebe sobe cuidado nos beta buat sira ni on atau nu la bele hetan risco. Ponte foi menos começa bem como parte área Comoro Ponte Fonha mota se normal na vez na fatem comunidade sira tu cuidado la bari que quan sira nebe makalingar basic parte Comoro mota nebe to na vez normal itu
Ya, si parte Komoro, parte Kampung Barunya, udah nggak dulu makas, no lah iya ini udah samba familia sira barakena. Dia ya parte Komoronya udah tuh makas, no afeita ba komunidade baraknya uma maketa no estamos tuh makas. Jadi memang kita buat cerah ya parte Kampung Barunya udah tak makas, sama ya melarang sering apa, mau komunidade sira, ujar siranya kibitrasi, karena saya jabal sira udah hasai, bene panas sering melarang. Batari, batari. Ya, bisa mau sehari banyak bertambah, kemudian ada mau kondolong asli tetelis beta bosnya, ini adalah nomor pakaian. Pronto. Primeiro, 130 telas. 130 tambah. Balai terbe mak kikuan antau nenya impactnya bakal isra komunidade be mak kerani. Ami mos afeta bad nene. Ami rasi kai afeta mos bad. Nene ba ini rasaune. Tambah umum akutu ne. Tambah balai terbe be pressão sudah ne makas ni. Antau velocidade be na meta makas. Antau ne impacto tambah balai tan kikuan. Betau nenya bele pressão be na bot liu. Antau la bele fasai la bele será acumula bene atau saya makas bene dia tinggi tersumbat dari hari orang cerita hari tanah tersumbat tahu bene kapasitas makas dia tahu oh impacto bah balik tak kikuan atau impacto dia makas atau ini impacto halai bene lah saya makas tahu bakal kotu bene bakal kotu tahu impacto na bakal dia tahu mas baleta ia parte balu bene di soi fali depois do projeto ni estrada Parte larang na bane, mas menos udah hasilnya dia beretama ko larang na bane. sim afeta ba uma be tama to malar uma rua tolo sim Vamos a ver, vale, Carvalho, Urbana, Coba parte del gobierno a Tujaré, vale tener que no sim pronto hanasan vítima ba inversando ne au centrista também é o seu governo pelo menos ajuda tu diretamente para Hare Baleta nebe makikuan para tu halo atu nune bele pelo menos tau mata ne tiba nebe makin vítima inversão ia nene aldea 30 de agosto ne tamba impacto se baleta kuak nam hetan sofre liu banyak pe que tempura ne mak amnia
Baleta kikli usi. Baleta kikli, pakai baleta Kamu kikli. kiran mana upload kali? Tama ba? Sige, diyan mo upload kali kere. Kali directamente. Ano ko na feeling pero ano ba? Kami nga lang. Ay, na. Paso. Oh, hak pa dito. Sakit din yan. Sakit dito na sila. Komunidad di Barat ni ayo lah kita nak tahu ni semua kabut serare. Ya umalaran sila na kono hobi na nabasan nila ang tungkol. Sampai sekarang nih, kalau unsur dari sila kalau dalam ada B ini selesai. Sila lagi untuk B dalam sini balik. Sampai B ini balik balik kami ke ini. Unsang coba tes dulu yang kira dua tamu. Tidaknya udah ruang dan rumah nih. Inan ruang lupa ya B. Indah sahne sama adil nih. Ini kalau buat aku no kami lagi ada hadiah, lagi ada perbendi. Aku ramus kami kok perbendi udah tahu B. Ba kita roda sila nemos. Bena patin tama, ami hit saya kan ami yang morumos bena patin tama. Mana sabor bele dia haluga.
mamansur yung tagana. Dia mau istri dan yang kita buat sebenarnya ya parte iya dia 30 de Agustusnya komunidade barak mak sentu la seguro tambah on lorong udan tama atau iya sering malara komunidade barak beri ke tihal liur tambah malarang na kono ho udan beng na be mak kohenti no komunidade seramos sentu triste tambah baleta na be mak pikua afetado ba después na be tama itu sering malarang dan yang kita buat sebenarnya komunidade barak mak beri ke tihal liur bagi halus service. Aldeia 33 se llama Hotu la Bela Sai. Impacto bena kono tercedas. Bisa close kan? Continue pala. Oh, semua main sambil ya. Close ya? Continue pala ya? Takat ya? Ya, itu apa? Ini kamu sih mau mana? Main ya Clara.